Yes, kano mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri ubu twumva amasaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha, kuri ubu twumva amasaha yo ku gicamunsi biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Tuba tugarutse mu cyitwa amakuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko, ariko ku buhanga bw'ibyuma baze kutubwira nimba video ari nziza kugira ngo ibintu tuze kubyinjiramo kuko muri ano masaha nimugoroba hari ukuntu ninjira mu nkuru nkumva mfite imyuka, nkumva nje kurekura ibyitwa bya nyamugigima, nkumva nje kuripura mu buryo navuga yuko udasanzwe. Birumvikana rero tubaye ikaze mu dukurikira muri hirya no hino, by'umwihariko hari abadukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda kuri deshapo cyane, bari mu gihugu cy'u Burundi, bari muri Kurine mu Jejuru, bari muri Kurine mu Langara, bari muri Kurine Kinazi, Kurine ya Tongo, bari Cibitoki, bari mu gisagara cya Bujumbura, bari za Gitega ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze Malawi, Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, tubaye ikaze, ariko kandi na South Africa ntabwo twabibagirwa, tubaye ikaze. Badukurikira cyane bari hano ku mugabane w'Uburayi, bari mu ntara gatandatu diaspora, bari mu gihugu Faransa, bari Canada, tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Yes, mwabibonye rero muri no minsi turimo turagenda tubahindurira location, ngira ngo mwabonye ko twamaze gufata rwose indi location mu buryo bwo kugira ngo mugende mubona ibishya, mu buryo bwo kugira ngo mugende mubona rwose ibintu navuga ko ari bishya. Birumvikana turagarutse, ariko kandi tugiye kuba twibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza gusimbukira mu mujyi wa Bujumbura, tubabwire yuko muri iri joro harimo harategurwa ikintu gikomeye kandi gishobora kuza kugira ingaruka by'umwihariko ku mujyi. Ni amakuru angezeho mu kanya. Iki kintu muragenda mu byumve tugiye kubyinjiramo, gishobora kuza gukorwa na Red Tabara cyangwa se kigakorwa n'abandi bagiye batandukanye. Ni ikintu ubu tuvugana cyamaze gutuma umukuru w'igihugu tayari amaguru ayabangira ingata, mu kanya gato akaza kuba ari mu gihugu cya Tanzania muri rusange. Tugiye yenda kubyinjiramo, muraje mumenye byinshi bibyihishe inyuma. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tuba updating, kuko muraza kunyemera tunyarutse Gitega. Hari inama iteganyijwe, ariko iyi nama ikaba iteganyijwemo inzego za leta, ariko izi nzego za leta hakaba harimo bamwe mu banyamuryango ba CNDD-FDD. ngira ngo ibi nabyo turaza kubyinjiramo gatanu kuri gatanu, tubabwire uko situation ihagaze. Iyi nama ije kwiga ku bimeze bite, hari amakuru twamaze kumenya. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, tuba updating gatanu kuri gatanu. Muraza kunyemerera dusimbukira ahitwa mu ishyamba ry'Ikibira, turebeye hamwe zimwe mu nkuba bivugwa yuko isaha ku isaha zishobora kuza gukubita, ariko izi nkuba zigakubita mu bihe navuga ko ari iby'izuba, ariko ibi bitari bimenyerewe. ngira ngo izi nkwiye ni byinshi cyane bigiye bitandukanye. Nyamuneka ariko ku buhanga bw'ibyuma bakomeje guseka, ariko nta kibazo. Ni byinshi cyane bigiye bitandukanye rero tugiye kuma tugarukaho, ariko kandi muraza kunyemerera by'umwihariko turebere hamwe amwe mu makuru adasanzwe akomeje kugenda aturuka mu bice bigiye bitandukanye, ariko aya makuru akaba arimo aturuka hitwa Cibitoki. Mu kanya gato numvishe deployment zavaga ahantu bita hano Bujumbura zinjira Cibitoki. Ndavuga nti uko byagenda kose hari ikintu kidasanzwe kirimo kiritegurwa, ndetse kandi gishobora kuza kuba. Ndavuga nti uko byagenda kose, nyamuneka ibintu bishobora kuba bigiye kujya byahindura isura. Ndavuga nti ibi bintu birakomeye, uko byagenda kose. ngira ngo ndavuze nti uko byagenda kose, reka aya makuru nze nyabagezeho vuba. Iyi deployment ndaje mbabwire ivuze iki, ese niki kihishe inyuma. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updating, kuko muraza kunyemerera dusimbukire hano mu bice bya Uvira, turebere hamwe uko ingabo z'abarundi ziri kwitwara, nyuma y'uko rwose birimo biragenda bigaragara yuko intare za Sarambwe zo zikomeje kugenda zidomina, ndetse zirimo zirakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uyu mujyi wa Uvira babe bawukuramo. Turaza kuba tubikomozo byinshi cyane bigiye bitandukanye, muraza kunyemerera turebere hamwe amwe makuru adasanzwe akomeje kugenda avugwa. Ubwo rero gatanu kuri gatanu, utari wakora subscribe sonda hano kuri TV Duniani Kote, kugira ngo tujye tugerana neza mu buryo navuga ko budasanzwe muri rusange. Twirukanse cyane rero sindi butinde, munyemere mite ninjira, ariko duhere ku nkuru idasanzwe irimo iraturuka muri guverinoma y'igihugu cy'u Burundi, ndetse ni inkuru nahoze mbona inandikwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru yanasohowe n'igitangazamakuru cya Social Media Burundi, ariko iyi nkuru iza no kwandikwa na bimwe mu bitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko. Ni inkuru rero igaragaza inama idasanzwe y'abadepite
ikaba ari inama iteganyijwe mu kanya gato, ni inama iri bubere ahantu bita Bujumbura, ni inama yavuzwe yuko iri bugaruke ku kijyanye n'umutekano muke ukomeje kubarizwa mu mujyi wa Bujumbura, ariko kandi iyi nama ikaba igiye kwiga bwa nyuma na nyuma ikijyanye n'umujyi wa Uvira. Ni inama rero nakomeje kugenda nkurikirana, ariko nza gufatisha amakuru y'uko uwitwa General Neva atari buboneke ku mpamvu ze z'umutekano we, kuko hari iminsi myinshi ishize hanurwanurwa kuba uyu mugabo nyamuneka yagirwa nabi. Ubwo rero rwose nyamuneka amakuru dufite nuko iyi nama nubwo igiye kuba ari inama itari bwitwabwemo uwitwa General Neva, ikaba iri bugaruka ku kijyanye n'umutekano muke Bujumbura ndetse n'umutekano muke ukomeje kugenda ubarizwa mu mujyi wa Uvira, isa n'isa bafite ubwoko bw'abarundi bakatakwa muri rusange. Yes, katwikomereza yenda tuve ku bijyanye n'inama, duhita dukomeza by'umwihariko tugaruke gato ku kigendanye n'inkunga ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Tumaze iminsi twumva igihugu cy'u Burundi kiba musaga nyinshi, tukumva muri CNDD FDD umuriro ukomeje kwaka. Ibi byose twabishyira mu gatebo tugasanga ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Amakuru twamaze kwakira rero atariho ivumbi nuko hashobora kuza kubaho ikintu gikomeye gishobora kuza kugira nabi umukuru w'igihugu, akaba ari nayo mpamvu ikomeye ubu tuvugana harimo haragaragara ibibazo mu nzego z'umutekano. Ibi byatumye ava mu gihugu cy'u Burundi ajya mu gihugu cya Tanzania, ariko ikimujyanye n'ubundi makuru turimo turakira ni uguhunga nyuma y'uko hagaragajwe imibare myinshi y'abanyapolitiki bari kumwe mu nzego z'ubutegetsi bashaka kuba bamwivugana, ndetse hagaragara imibare myinshi y'abanyapolitiki bagiye batandukanye by'umwihariko bashaka kuba rwose nyamuneka bagira nabi uyu mukuru w'igihugu. Ubwo rero rwose nyamuneka ibyo byose ni bimwe mu bintu byamaze kugaragaza neza yuko igihugu cy'u Burundi nubwo gifite umukuru w'igihugu, ariko afite ubwoba bukomeye cyane yuko isa n'isaha ashobora kugerwa nabi. Ku murongo wa telefoni we n'uwitwa Samia Suluhu Hassan abaje kugira gutya rwose barangije bakonfirima yuko uko byagenda kose bari bukore buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uyu mugabo ajye ava mu gihugu cy'u Burundi ajya muri Tanzania. Gusa biroroshye kuko igihugu cy'u Burundi gihana imbibi n'igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bagahana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, birumvikana. Ni ukuvuga ngo rero gahunda ni ukujya ava hano muri ibi bice yarangiza akerekeza mu bice n'ubundi bya Tanzania mu buryo bwo guhungiramo, kuko ntiyahungira muri RDC ni ikibazo, ntiyahungira mu Rwanda ni ikibazo, ntabwo bacana uwaka. Ibyo byose rero ugasanga ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane, ndetse bikomeje kugenda bigaragaza yuko uko byagenda kose ashobora kuza guhungira muri biriya bice by'umwihariko by'igihugu cya Tanzania butuvugana, akaba ariho yamaze no kuba atera amatako. Yes, ni ukuvuga ngo rero mu kanya gato ndaje ariko mbahe ijwi mu bya Ukraine n'Uburusiya ndetse n'ubusesenguzi hano mu bice bya za Uvira, ubusesenguzi mu bice bya za Congo hose ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Muraje mwumve byinshi kuko hari umutaramu mba ngiye kwakira ahasigaye nkabasigiramo icyo kiganiro. Gusa ntabwo naza kubarekuza ntababwiye ikijyanye n'imyiteguro idasanzwe ikomeje kugenda iba hitwa Cibitoke. Mbandaka badiporoyinze bahereza Cibitoke, Kibira badiporoyinze bahereza Cibitoke. Abangabo bose bagiye guhita berekeza mu mujyi wa Uvira indani rwagati. Ibyo byose ni bimwe mu bintu nshobora kuba ntava hano ntababwiye, ariko kandi rwose nyamuneka narangiza nkahita nkora iki, nkahita mbasigiramo uyu mugabo nawe ibitekerezo byiza. Murazi Ruto agishika ku butegetsi ko yaje avuga ibintu bya panafricanisme, ibintu bya bottom up. Burya ibintu bya bottom up byari ibintu byo gutuma ngo rubanda rugufi canke abantu bakenye bashobora kugira nte kuzamuka nabo bakaba abatunzi, ariko murabona ko bamucecekesheje baca bavyurira za opposition zigatera umuvurungano n'induru, noneho kugeza ko abagira concession idafavoriza abaturage bakenya, ariko ifavoriza abo bazungu, abanyamerika, abanyaburayi n'abandi. Cyo gituma rero ibyo abantu benshi ntibabitahura, nico gituma twafashe iya mbere mu kubisobanurira abantu bo muri East Africa bashobora gukurikirana ururimi tuvuga, ururimi rwacu, ururimi Ikirundi,
ikinyarwanda, ikinyamurenge, igifumbira n'izindi ndimi zivugwa muri aka karere. Igihe abashobora kutwumva bari muri Tanzania, abaha muri aho ndazi ko munkurikirana, ndazi yuko abafumbira murankurikirana neza, abakiga murankurikirana neza bari muri Uganda, abanyarwanda bari muri Uganda, abanyarwanda bose abari za Rucuru, bari za Goma, ijya kugera za Warikare, mu misozi miremire za Minembwe hariya barankurikirana bakanyumva, bagakurikirana bino bitekerezo bibakangurira gukunda Afrika, kuko Afrika duhuje ibibazo bimwe, Afrika yose duhuje ibibazo bimwe. Twiyambure irondakoko, twiyambure amacakubiri, duharanire iterambere. Cyo gituma rero nagomba guhereza kuri intambara iri kurabera Uvira Gasagara gatoya, ariko intambara yabaye ibamba, iri kwirahigitana inganda z'abasirikare, inganda z'urubyiruko, inganda z'imiryango myinshi idafite amahoro muri kariya karere. Nicyo gituma twifuza yuko nimba ari ibiganiro, nimba ari ukwicara hamwe, abantu buganira, inganda zikareka gutikira abasirikare benshi impande zose. Turazi ko bashobora kuba bariko barapfa baziriki, bazira politike mbi, politike zo gukumirana, politike zirondakoko, politike zidashobora gufasha mu iterambere. Nuko cari ico overview cyangwa umwihwezo nagomba kuvuga, ariko nkemura Uburundi inyuma y'amatora, nkebura abari muri opposition, Burundi reka kuvuza urwamo, reka kwidoga, reka kwidodomba. Narababwiye yuko amatora atari iyo nzira ishobora gutuma umugambwe CNDD FDD uba ku gakanu k'abarundi, kuko ntibikunda, ntibishoboka. Inzira ya demokarasi ntishoboka, ntibaho, nta n'igihugu na kimwe ibaho ku isi. Nicyo gituma mukwiye kurondera izindi nzira. Nimba by'ukuri abarundi benshi baremerewe n'intwaro y'umugambwe CNDD FDD, bakumva irabaremereye, irabananiye, inzira ya demokarasi iyo mubwivuge muti bye, iyo nzira ntishoboka. Murondere izindi nzira, gukoresha umuheto, kubohora Uburundi. Mbega mwashobora kubohora Uburundi mwebwe bari muri opposition? Mwebwe mwenyine mwariciyemo amacakubiri, mwariciyemo ibice, umwe wese arondera akabanza, arondera akicaro. Ibyo rero biravuga ngo iyo udashoboye kurwanya umuntu wemera gufatikanya nawe. Ubwo rero mwemere kuba mbundarare, muce bugufi y'abantu muri opposition Burundi, mutekereze. Mu gihe mudashoboye guhangana n'ubutegetsi bw'u Burundi, nimwiyumvire ngo u Rwanda ruzobagwanira, M23 ruzobagwanira. Ibyo bintu ntibishoboka, ni indoto mbi, ni indoto zitabaho. Nimba mudashoboye guhaguruka nk'umuntu umwe mukavuga muti ubutegetsi bwa CNDD FDD buratugoye aha n'aha, nimba butabagoye nawo utabaremereye, atakibi mubibonamwo, mureke kwidodomba ngo amatora ngo yaribwe iki. Ibyo ntibibaho. Ibyo bintu bya demokarasi, ibyo bintu ni ibintu by'akajagari gusa, ni ibintu by'urwamo n'induru gusa. Nimba hari agenda nziza y'iterambere boba baratanze, ibyo bifuza gushikana ku baturage, cyo nobahanura nuko mwayoboka. Nimba mubona kuba barakiriye FDLR, FRN n'iriya migwi yose yironda koko igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, mukabona uko kubaha indaro ari byo byatuma igihugu cy'u Burundi gitera imbere, ngaho inkurikizi ziri ku muryango, ico ubibye nico sarura. Ko abarundi mwashimye ubwo butegetsi, muzemere murye munywe no kungaruka z'ibyo shobora gushikira igihugu cy'u Burundi kubera politike mbi ya CNDD FDD.
murakoze cyane. Wariyo umwihwezo tuba duhanura ngo ibintu bigende neza, ntawe tugwanya ntawe twanka, tuba tujya inama tubagira inama kugira ngo igihugu cy'u Burundi cyongere kuja ku murongo, twongere kubona umuyaga nk'ubuhagije, twimbe nikere, twimbe ibitoro biri harya muri Tanganyika, harya za Uvira, za Gatumba. Dutangure n'inkuru zivugwa mu isi. Aba Ismail n'aba Isaka baramaranye mu burengerazuba bwo hagati. Abatabizi ni ukuvuga ngo aba Israeli n'Abarabu bakomoka kuri Jafet bose na Shem n'abahungu ba Nowa, ndetse buriya n'abakurikiranye neza mu bushakashatsi. Ukraine nayo nyine iyobowe na baturuka kuri Abayisirayeli. Uriya perezida wayo ni umuyuda, abatabizi. Hamwe na Russia nayo nyine ikomoka kuri Jafet, abo bita ba Magog. Nibo rero bariko baragwana, bagwanisha intwaro zikakaye, intwaro za kirimbuzi, intwaro zo kurimbura iyi si turiko. Rero karaga paranteze gatoya, ababyifuza tuzabategura ikiganiro kirambuye, ariko niyo wokora ubushakashatsi kuri YouTube ibyo wifuza kumenya ku ruvyaro rw'abahungu ba Nowa, aribo Shemu bakomokako na Aburahamu ariwe yabyaye Abayisirayeli. Hagati yabo hakaba umuryango witwa Yuda ariwo wahawe ubwami kuyobora. Hanyuma abajafeti ni n'Abarabu, ni bariya b'Abarusiya muri za Afghanistan, bariya abantu benshi bava muri za Turiki na biriya bindi bihugu byose uzamutse vers le nord ya Israeli. Hanyuma abahamu murazi yuko abenshi ari Abanyafurika, imiryango y'Abanyafurika myinshi yavuye kuri Hamu, ariko turebye mu rubyaro rwa Yuda abakomoka kuri Dawudi, Salomo, turabona abo bita Lenirotike n'aba ba Ethiopia bamanukanye uruzi rwa Nili barashakashakisha ubwatsi bw'inka kuko bari aborozi, kugeza mu biyaya byose aho ibi biyaga binini bigarukira niho iyo miryango myinshi iri. Abifuza amateka n'amasezerano kuri iyo miryango murashobora kubirondera kuri za YouTube, ushobora kubona amakuru ahagije ibyo Abayisirayeli n'imiryango bakomoka ko basezeraniwe, ndetse n'abakomoka kuri Ismaili aribo Barabu n'abariya ba Magogi aribo biriya bihugu bya Russia, benshi bari muri Ukraine, abenshi bari muri biriya bihugu bya Afghanistan, za Turikiya n'ibindi bihugu byinshi biri cyane cyane urebye biri muri Est na Nord ya Israeli. Abenshi niyo miryango, n'abinjiye mu Burayi niyo miryango myinshi ikomoka kuri abo bita les Jafetite. Rero ntitwari turi mu by'iyobokamana, ariko twari ducishijemwo bijanye n'amakuru turiko turakurikirana, kurimburana bikabije muri ibyo bihugu nibyo turiko turabona, ariko ibi byose ni ibimenyetso bituganisha ku kugaruka kwa Yesu, kuko ibi byose bituma haba inkenegwa y'icyo twakwita Nouvel Ordre Mondial. Mbega ninda zoyobora le Nouvel Ordre Mondial? Tugeranije turavye la prophecy ni Uburayi, ariko uravye Amerika iritaza Uburayi bugaragara nk'aho umenga bufite intege nke muri ibi bihe, ariko dukurikiranije ibijanye na prophecy Uburayi icyo twakwita Roman Empire itegereza kongera kuza ikaridinga icyo twakwita Nouvel Ordre Mondial. Kandi izi ntambara zose, ibiganiro, imyumvikano,
ishobora kugera ku kintu kivugwa ngo hakeneye icyo twokwita nouvelle ordre mondiale, kuko iyahoraho iriko irarengerwa n'amazi, kuko urabona yari iyobowe na Amerika n'Uburayi, aribyo twavuga ngo ni ibo bapolisi b'isi, ariko murabona yuko yaba Afrika, bya bihugu by'Abarabu aribo le Jafetite, le Chemiste na Hamu, abo bose bariko baragaragariza aba bakomoka kuri Shem, aba bakomoka ku bwoko bw'Abisirayeli. Urabona ko ordre mondiale bari barashizeho aba bandi urubyaro rwa Jafet, urubyaro rwa Ham, bariko baragarariza iyo nouvelle ordre mondiale. Iyo ordre mondiale yari hasanzwe, nico gituma hakenewe icyo twovuga ngo hagomba kubaho icyo twokwita nouvelle ordre mondiale izova muri za consensus n'ibiganiro bizohagarika intambara ziri ku mugabane w'Uburayi hagati ya Russia n'Uburayi. Murazi ko bishyiramo na Amerika iri ku ruhande rw'Uburayi, hanyuma ku mugabane w'Abarabu ibiya bihugu vya Eastern Israeli hamwe n'Abarabu, aribyo nababwiye biriya bihugu, abakomoka kuri Jafet, abakomoka kuri Jafet n'abakomoka kuri Ham, bagerageza kugarariza iyo nouvelle ordre mondiale. Ahanini muzi buriya Israeli niyo itegeka isi, baba abategetsi bakomakomeye bariya bitwa les Republican bari muri Amerika, abayoboye abantu bakomakomeye bayoboye Uburayi, bashira abategetsi ba finance za election mu Burayi. Nivyo twababwiye ko ivya demokrasi burya ntibibaho. Niwumva hari ibihugu bivuga ngo tuzoza gufinansa ama election, buriya baba bifuza gushiraho umutegetsi baba bagomba. Nico gituma rero iyo miryango ikomakomeye y'Abayahudi itegeka ku isi, ifite ubutunzi bwose bw'isi, niyo yashizeho icyo twakwita nouvelle ordre mondiale. Kandi urabona ko ibihugu byabo bategeka, abo bakomoka kuri Shem bategeka ibihugu, kandi bakaba ari ibihugu birimo ubwenge n'ubutunzi n'ubuhanga mu by'intambara. Nico catumye bashobora kuba bategeka isi. Kumbure inyuma y'intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose bashize icyo twokwita ordre mondiale. Ubu rero kubera iyo ordre mondiale ya kera iriko irasenyuka, nico gituma habaho icifuzo cyuko hajaho icyo twokwita nouvelle ordre mondiale. Iyo nouvelle ordre mondiale rero izaba iyobowe n'imigwi ikomakomeye mu byo twakwita les services secrètes et spirituelles sataniques, ibyo twakwita les Illuminati, les Freemasons, Église catholique, n'iyindi miryango ikomakomeye ikorera mu ibanga, ibyo twakwita Schoolborn. Izo zose n'imigwi ikorera mu ibanga, ikorana n'amashetani, yifuza kwakwiye kubaho icyo twakwita nouvelle ordre mondiale, izoba iyobowe na Antikristo ku mutwe. Nico gituma rero ibihe twinjiramo bikomakomeye kurusha ibyo twarenganye. Nico gituma ubona ariko harakoreshwa intwaro zikomakomeye ku buryo ubu hashobora gutangura gukoreshwa ibyo twokwita les armes nucléaires. Rero nico gituma abasenga musenga Imana, abatunganya ubugingo bwanyu abihana mwihane, kuko ibyo bita arme nucléaire n'ibigwanisho bishobora guhanagura igihugu ku ikarte y'isi. Nibyo rero yari entre parenthèses. Murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye na panafricanisme, murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye n'intambara iri kwirabera mu bihugu vya East Africa, intambara yo muri Congo, ibihugu vya Congo ihuza leta ya Congo na umuhari AFC M23, kandi inyuma y'abo bantu bose hari ibihangange bishigikira iyo migwi. Bijanye n'iki? Bijanye n'inyungu n'ubutunzi
biri mu gihugu ca Kongo. Nico gituma rero bwaba Burayi, yaba Amerika, yaba Uburusiya, Ubushinwa n'ibindi bihugu by'Abarabu bishiramwo akaboko. Murabona kiya gihugu ca Qatar, igihugu c'Abarabu bashiramwo akaboko, kuko ubutunzi buri mu gihugu ca Kongo, ubutunzi ndetse buri mu bihugu vya East Africa. Mwarumvise ko muri Uganda hatowe izahabu zirenga triliyoni ibihumbi imiliyoni ijana na imiliyoni triliyoni 12. Aro mafaranga menshi cyane. Abaganda bashobora kuryamba mu gitanda hanyuma bakagaburirwa bakarya bavyuka bagenda ataco bakora nk'imyaka myinshi cyane. Ano mafaranga menshi cyane. Nico gituma rero Amerika idashobora guhumiriza Uburayi, budashobora guhumiriza Uburusiya, Abashinwa, se grande puissance zose zitegerezwa gushira ijisho ku bihugu vya East Africa. Nimba tutabonye indongozi zihabona, indongozi zibona kure, turashobora kuzokwamba mu ntambara idashira. Ndetse murazi ko hariho plane yuko Amerika n'Uburayi bifuza yuko intambara ya Ukraine n'Uburusiya abanyafrika aribo boyigwana, nkakumwe bafata abantu bo muri pays d'Afrique du Nord, mu Senegal bita retirayere, biya bihugu bya Burkina Faso n'ibindi bihugu byose du Nord bikaja kugwanira Uburayi, bagwanya aba twakwita babadagi b'abanazi, babandi babona ko ari bonyene ari bonyoko muntu, abandi bose bakwiye kurandurwa ku isi. Nico gituma rero ibitekerezo mwene ivyo vy'amacakubiri nkunda kubabwira, tiburyo ibitekerezo vy'amacakubiri vya racisme, vya ethnisme ni très dangereux, kuko murazi yuko muri kahise byatumye imbaga y'Abisirayeli barimbugwa imiliyoni 6 Holocaust, genocide yo mu Rwanda, genocide yo Burundi n'izindi genocide zagiye ziba ku mugabane, zagiye ziva muri ivyo bitekerezo vy'irondakoko, ingengabitekerezo z'amacakubiri. Ico gituma nkunda kubamira nkababwira ati reka banyapolitiki ukoresha ibintu vy'amoko muri politike, ukoresha ibintu vy'amoko muri politike aba yarabuze ico twakwita projet de société ashobora guhereza abaturage, maze bagashobora gutera imbere. Kuko ico dukeneye abantu bose ni iterambere, kwa kwihaza mu bifungurwa, kwa kwiga, kumenya ubwenge, kuko buriya nimba abazungu badutegeka nuko bize bakaturusha ubwenge bagakora ubushakashatsi, natwe kuguma mu bujuju kutiga. Igice kinini c'abantu usanga ntibize, ugaca usanga niho bahendeshwa ibintu by'amoko, ugasanga bariko baragira amatora apfuye ataca ashobora gushikana abaturage ku gisubizo. Kuko nimba leta idashoboye kwishura ibibazo abaturage bayibaza, iyo leta iba yarananiwe. Nico gituma benshi baca bitwaza amoko, amadini, kugira ngo bashire mu gatiro abaturage bahanga amaso bababaza ibibazo bijanye n'ubuzima. Nabe babwiye ubuzima bwiza, food security, kwiga, kuvuzwa, umutekano n'iterambere. Twese twifuza kubona umuntu aba n'ibindi byinshi, umuntu aba akeneye communication, gutembera, ubushakashatsi, kuvumbura n'ibindi byinshi. Nibyo rero nagomba kuvuga, nongera gutera kamo namira bitwa ba President Ndayishimiye hariya, ba Tshisekedi, abantu bitwaza ibintu by'amoko, fite ingengabitekerezo z'amoko. Erega kandi buriya iyo tuvuga ingengabitekerezo z'amoko, les extrémistes ethnicrate bari do tuboro, buriya bari mu moko yose. Ntagire uzobesha ngo bari mu bwoko ubu. Ibyo twakwita les idéologies génocidaires, les idéologies
z'amacakubiri rasiste ziri mu bantu bose dotubo. Nico gituma ngi Burundi buriya turashobora kuvuga ko nubwo genocide y'72 itashoboye kwemezwa ariko hakozwe genocide kuko abantu benshi barishwe bazira ubwoko bwabo. Ariko 72 nyene buriya n'abatutsi nabo bita abatutsi nabo bakorewe genocide kuko imigwi yarayiturutse muri Tanzania, iyo twakwita Mai Mai Murere yariturutse muri Kongo, baje barimbura umututsi n'uruhinja bagaturira, kandi ibyo byose byabaye guhera 69 ndetse guhera 59 kuzamuka kugera 72. Ibyo bitekerezo nibyo byiganziye abanyapolitike bimbura mu maro bahejeje kugandagura abanyapolitike b'umumaro gwa Gasore Ngendanumwe n'abandi bari bafite ibitekerezo byuko Uburundi ari ubumwe, turi ubwoko bumwe, tuvuga ururimi rumwe, dusangiye umuco. Noneho abantu benshi barukubu ntibazi ayo mateka, baguma bahendeshwa ibintu by'amoko. Nicyo gituma mu Burundi haciye hima icyo twakwita classe politique mediocre, umugambwe iprona wigabururirwa n'abanyapolitike bandandende bakoresha iby'amoko mu kwigungira ku butegetsi, mu kwigizayo abandi mu bijanye n'ubutegetsi n'igisirikare. Ari byo byatumye inkubi ya genocide yakorewe abatutsi 1993. Nico gituma buriya ndababwira, iyo ikibazo kidashakiwe umuti kigaruka gifite ubukana buremere. Nico gituma ibibazo dufite mu Burundi canke mu karere k'ibiyaga bigari bidakwiye gushakirwa imiti yo gupfufaza, ahubwo bikwiye gushakirwa imiti ivura kandi irahari no kurandura les extrémistes bafite les idéologies génocidaires, les idéologies zo gukumira abandi. Abo bari dotuboro bari ku mpande zose. Nico gituma ndababwira ngo icaduhuza niki, icaduhuza c'est le panafricanisme. Le panafricanisme twese tukumva ko turi abanyafrika, dufite ibibazo tumaranye ibinjana byinshi by'abaducinyije bakaduteramwo n'izo za politiki zo bita politique de diviser pour régner, divide and reign. Murazi yuko n'abaje basubirira abazungu bandanije izo politike. Nico gituma mu maguverinoma menshi muri Afrika usanga le président africain bakoresha izo politike za diviser pour régner, divide and reign, bagacamwo abaturage kugira ngo abaturage ntibashobore kuba focus ku iterambere ngo babaze ibibazo bijanye n'iterambere, ahubwo bakabashira muri ako gatiro k'inyigisho zijanye n'iby'amoko, bigatuma tuva mu byo twakwita l'essentiel. Nico gituma mvuga ngo iyo ni setting mind twerise twagabanye canke umurage twahawe na politike y'abakoroni, ari byo bita neocolonialisme. Avec le neocolonialisme ni ukuvuga ko umwirabure nubwo yaronse independence ariko yakubandanije wenyene akorera abazungu muri ya politike ya koroni. Ibyo rero byakozwe mu mitwe y'abanyafrika, mu mitwe y'abayobozi, iterabwoba babashiraho, kurya gufinansa amatora, burya baba baje kugira ngo baterekeho uwo bagomba, ndetse yaza afite ibitekerezo byiza. Murazi Ruto agishika ku butegetsi ko yaje avuga ibintu vya panafricanisme, ibintu vya bottom up. Burya ibintu vya bottom up byari ibintu byo gutuma ngo rubanda rugufi canke abantu bakenye bashobora kugira nte kuzamuka nabo bakaba abatunzi. Ariko murabona ko bamucecekesheje, baca bavyurira za opposition zigatera umuvurungano n'induru, noneho kugeza ko abagira concession idafavoriza abaturage bakenya ariko ifavoriza
abo bazungu, abanyamerika, abanyaburayi n'abandi. Cyo gituma rero ibyo abantu benshi ntibabitahura, nicyo gituma twafashe iya mbere mu kubisobanurira abantu bo muri East Africa bashobora gukurikirana ururimi tuvuga, ururimi rwacu, ururimi ikirundi, ikinyarwanda, ikinyamurenge, igifumbira n'izindi ndimi zivugwa muri aka karere. Igihe abashobora kutwumva bari muri Tanzania, abaha muri aho ndazi ko munkurikirana, ndazi yuko abafumbira murankurikirana neza, abakiga murankurikirana neza bari muri Uganda, abanyarwanda bari muri Uganda, abanyarwanda bose abari za Rucuru, bari za Goma, ijya kugera za Warikare, mu misozi miremire za Minembwe hariya barankurikirana bakanyumva, bagakurikirana bino bitekerezo bibakangurira gukunda Afrika, kuko Afrika duhuje ibibazo bimwe, Afrika yose duhuje ibibazo bimwe. Twiyambure irondakoko, twiyambure amacakubiri, duharanire iterambere. Cyo gituma rero nagomba guhereza kuri iyi ntambara iri kurabera Uvira Gasagara gatoya, ariko intambara yabaye ibamba, iri kwirahigitana inganda z'abasirikare, inganda z'urubyiruko, inganda z'imiryango myinshi idafite amahoro muri kariya karere. Nicyo gituma twifuza yuko nimba ari ibiganiro, nimba ari ukwicara hamwe, abantu buganira, inganda zikareka gutikira abasirikare benshi impande zose. Turazi ko bashobora kuba bariko barapfa baziriki, bazira politike mbi, politike zo gukumirana, politike zirondakoko, politike zidashobora gufasha mu iterambere. Nuko cari ico overview cyangwa umwihwezo nagomba kuvuga, ariko nkemura Uburundi inyuma y'amatora, nkebura abari muri opposition, Burundi, reka kuvuza urwamo, reka kwidoga, reka kwidodomba. Narababwiye yuko amatora atari iyo nzira ishobora gutuma umugambwe CNDD FDD uva ku gakanu k'abarundi, kuko ntibikunda, ntibishoboka. Inzira ya demokarasi ntishoboka, ntibaho, nta n'igihugu na kimwe ibaho ku isi. Nicyo gituma mukwiye kurondera izindi nzira. Nimba by'ukuri abarundi benshi baremerewe n'intwaro y'umugambwe CNDD FDD, bakumva irabaremereye, irabananiye, inzira ya demokarasi iyo mubwivuge muti bayi bayi, iyo nzira ntishoboka. Murondere izindi nzira, gukoresha umuheto, kubohora Uburundi. Mbega mwashobora kubohora Uburundi mwebwe bari muri opposition? Mwebwe mwenyine mwariciyemo amacakubiri, mwariciyemo ibice, umwe wese arondera akabanza, arondera akicaro. Ibyo rero biravuga ngo iyo udashoboye kurwanya umuntu wemera gufatikanya nawe. Ubwo rero mwemere kuba mbundarare, muce bugufi y'abantu bo muri opposition Burundi, mutekereze. Mugihe mudashoboye guhangana n'ubutegetsi bw'u Burundi, ntimwiyumvire ngo u Rwanda ruzobagwanira, M23 ruzobagwanira. Ibyo bintu ntibishoboka, ni indoto mbi, ni indoto zitabaho. Nimba mudashoboye guhaguruka nk'umuntu umwe mukavuga muti ubutegetsi bwa CNDD FDD buratugoye aha n'aha, nimba butabagoye naho butabaremereye, atakibi mubibonamwo, mureke kwidodomba ngo amatora ngo yaribwe iki. Ibyo ntibibaho. Ibyo bintu bya demokarasi, ibyo bintu ni ibintu by'akajagari gusa, ni ibintu by'urwamo n'induru gusa. Nimba hari agenda nziza y'iterambere boba baratanze, ibyo bifuza gushikana ku baturage, cyo nobahanura nuko mwayoboka. Nimba mubona kuba barakiriye FDLR, FRN n'iriya migwi yose yironda koko igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, mukabona ko
kubaha indaro ari byo byatuma igihugu cy'u Burundi gitera imbere. Ngaho inkurikizi ziri ku muryango, icyo ubibye nicyo usarura. Ko abarundi mwashimye ubwo butegetsi, muzemere murye munywe no ku ngaruka z'ibyoshobora gushikira igihugu cy'u Burundi kubera politike mbi ya CNDD FDD. Murakoze cyane. Wariyo umwihwezo, tuba duhanura ngo ibintu bigende neza, ntawe tugwanya ntawe twanka, tuba tujya inama, tubagira inama kugira ngo igihugu cy'u Burundi cyongere kuja ku murongo, twongere kubona umuyaga nk'ubuhagije, twimbe nikere, twimbe ibitoro biri harya muri Tanganyika, harya za Uvira, za Gatumba, hariya hose haramba